بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ka radio fotten gollen guine haray alhamdulillahi rabbil alamin karama ko meɗen oustage mahfouz ba ɓe senike haray ɓe senorani en mawdu labaɗo mawdu mo tawi en fop meɗen hiɗen foddi e makko mawdu mo tawi en fof meɗen hiɗen hani gollitirde o ɗo haray ɗulle ko honɗum ko wiyete du'a hiɗon geli hiɗen foddi e ɗum ɗon fewdo ɗo fota haray hiɗen wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe onon kadi meɗen weltani on meɗen jarni on fota meɗen tolni on moƴƴa e oɗo radio haray ko tooli moɗon meɗen wi'a on ko tooli wano gelorɗon noon si leer o yoni ɗo 11h haray e alarbaje ɗen haray ko ɗiɗo programme ji woni ko fewndi ga haray hino wonani en ka ɓaawo masinji to koto mouhammad en ɗiɗo haray tigi on hiɗe wiyaɓe kamɓe kadi hiɓe weltana hiɓe duwana hiɓe jarna haray hiɗen weltano hooreɓe maɓɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ha e jowma radio on hiɗe wiya yo allah on yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude e joddi yoɓa en fof ko ɓuuri e moƴƴude e joddi haray ko saɗi moɗon ko tooli moɗon meɗen weltani on meɗen jarni on haray miɗo wiya on ko faddal ya oustage. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى الحمد لله يتي الله سبحانه وتعالى تقول إن وودني إن هولندين وليدي o yamiri en kala ko tawata nafoore meɗen ka aduna ɗo e ka lahara no e muɗum o rentini en kala ko tawata lorra men no e muɗum ka aduna ɗo e ka lahara ɗe yettamo kanko allah subhanahu wa ta'ala jarnamo e dow ɗiɗo moƴƴereji makko wonɗi e yiltodirde e hoore meɗen bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma en seedanoma kanko allah subhanahu wa ta'ala gotan ka ko makko ngu o farli e hoore meɗen yi en seedito nguɗo gotan ka ko makko ngu tawata mo jaɓali ngu irritaki ngu o wonta julɗo kanko allah subhanahu wa ta'ala ko o goto ka zati makko e ka inɗe makko e ka sifaji makko ko o gooto e tagugol nde ɗo tagore toppito fiyakuji mayre on tagore nden kadi hana rewde hay gooto sona kanko allah subhanahu wa ta'ala no seedo omo o suɓi o nuli e meɗen nelaɗo mouhammad bun abdillah o ko jiyaɗo makko wona ka fidiɗo makko ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli e me'en
fii humpitugol en ko fii honɗum o addiri en ndiɗo leydi ko honɗum o faalaye en waɗu ko honɗum o rentini en e muɗum en wawatano andude ɗum sina ɓawade o muni nelaɗo on toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓɓuɗo fewnorde pewol maɓɓe ngal ha ñande ngal ngal dari amina haray hiɗen jarna weltano e musidɓe meɗen ɓen ka radio fotten gollen ɗo e wallitagol no jama on famira ko fawiɓe kon e kaɗo diina haray ɗum ɗo ko anni e moƴƴe ko golle moƴƴe nde wonno neɗɗo on ko gollata kala ka o gollata ko fi adna makko on e lakara makko on si on ti golli fi adna on tum lakara o yeɓoraymo si o golli kadi fi lakara on tum adna o yeɓoraymo neɗɗo julɗo on ko adna ɗo ko ma o golla ɗi ɗiɗi kala ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wasiyi en yi en golliran adna wasi tawi ko ɗo lutteten golliran en lakara on wasi ko ñamayoɓe janggo si neɗɗo julɗo on jogitike ɗo si gurden juuti o ninsata si mayde juhimo law o ɓiɗɗo perdata idan neɗɗo on no hani kala ko o jokki o waɗana diina makko kan geɓal nder ton o waɗana adna makko on geɓal nder ton sika ka ngesa makko sika ka wuro makko sika ka boutique makko sika ka otowal makko kala ko neɗɗo on jokki yo taw ko fi diina makko kan e adna makko on gootum e muɗum jokkuɗo ɗum fof manatake idan haray iɗen jarna ɓe e newnugol waɗugol ɗi yewtireji e waɗo radio fi yo yimɓe ɓen faamu diina maɓɓe kan en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabinti radio on waɗa barke makko waɗa barke e golloɓe ɓen kuuga hokka en peewal tabintina en hoore muɗum ha ñande Allah ƴettiti en e haray ɗen jarna siɓɓe meɗen kadi wonɓe accitude tanji muɗum luɓa e nanɗe maɓɓe ɗen ko waɗi ko wowluɗa o ko wowluɗa ko sa jentama si tawi jentaka haray haalama kanko ka mere haray accitugol ɓe tanji maɓɓe ɗimɓe jento en yen andu yen andinɓe siɓe tawi ɓe weltori ko wonɗen e wolude kon hiɗe welti ko ɓe woni e jentade kon ɓuri ko ɓe welti ko wonɗen e wolude kon ko waɗi si a wowli goto jentaki ko mere si a jentike wowlaka ko mere idan ko muamala ko wallodiral ko ɗum waɗi gurdanɗa gasata e ɓaawo yimɓe ɓen si neɗɗo wi wura e ɓaawo yimɓe ɓen haray o anda ko honno gurda ɗaɓɓirte taw sa yeeyay ko yimɓe ɓen sodata sa yeeyi goto sodali haray ha yeyata ko nakere idan kala ko neɗɗo jokki kon woni fi diina makko kan woni fi adna on si o huwodiraɗe e yimɓe ɓen o malana foore idan ko ɗum waɗi haray hiɗe weltano wonɓe ɓen e jentade oɗo radio tentini wonɓe ɓen e jentade oɗo émission meɗen diina e ɗeɗo alarbaje so onde ɗum timmi ɗo ha kan midi e haray hande inchallah subhanahu wa ta'ala e ko wonɗen e andintinde ɓay ko andintingol Allah subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin andintingol ngol nafa yimɓe gomɗinɓe ɓen andintinede gon ka diina no wayi wo yarnugol tutangal si a tuti a yarnali ɗayɗay ɗayɗi yooray neɗɗo ko o jangi wo ko o jangi ko o tinni ka diina wo ko o tinni ka diina so heɓali andintinowo mo feere ala no haqqil bani adama wawi noon o wawata anditude piiji ɗin fof sa e goto tuma goo a tinnoto fi julde tawayɗa welsidi fi korka sa heeɓi anditinoma fi korka wattayna e ley muɗum tuma goo tawa hiɗa tinni fi korka kono ɗa welsidi fi moƴƴagol e yimɓe ɓen sa heeɓi anditinoma ɗum kadi heeɓe nafoore idan tigui tigui on julɗo on ko andi wo diplôme makko on ko towi wo mo haddo jinni e andintinowomo ko ɗum waɗi se wattani yila yimɓe jonnaɓe e mas'uliyaji jani ɓen fof ani jogiiɓe responsabilité ji jani ɓen fof tawa hiɓe ɓanni jomiraɓe gande moggo maɓɓe
ko watta ɓe feere ko andintina ɓe a waɗi ɗum ɗo a waɗali ɗum ɗo a wedditike ɗum ɗo watta lay ɗum ɗo neɗɗo on par ce que o wawata huɓɓidade piiji ɗin fou anditugol piiji ɗin fof e sa'i goto iden haray e ko faala ɗen andintinde hannde ko fii ko wiyete du'a e du'a sikke ala julɗo fof du'oto ko noon du'a no fecci pecce ɗiɗi ko du'a ul mas'ala e du'a ul ibada no wawi wonde hara neɗɗo on no welsidi ko wiyete kon du'a u al mas'ala kono du'a ul ibada fof no wadde du'a ul mas'ala ko foccugol juuɗe maɗa ɗen ma rukkugol tinde maɗa ɗen ka leydi toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala hunde nde faalaɗa yo okke ma toroɗamo yo dande hunde nde hulɗa ɓay bani adama on ko adna makko ɗo ko hakkude ɗiɗo ɗiɗo woni hino woodi ko o faala kono noon so o wallaka o hewtata ɗon no woodi ko o huli so o wallaka o daɗata ɗum idan ala no wallowo neɗɗo o heɓa ko faala kon ala dandowo neɗɗo ko huli kon hewti Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o farli e hoore meɗen ye e landomo no anda Allah yejjitata o welsindatako e wonata e alhaali mo anda en fewdatako e ñallal ngal o anda ko kanko woni weytinde niɗɗina ko kanko woni e wadde ko watta kon kono noon himo wiye ye landomo idan ha kadi tawi o holli e wondema si tawi neɗɗo julɗo o landatako mo faaleji mum ɗin landatako mo yo o dandumo haray oɗo neɗɗo julɗo Allah no tikkanimo wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin joomi mo o wi'i ko kanko wiiri ni wa qala rabbukum joomi mom onon julɓe ɓen julɓe wona walanede o wi'i ud'uni noddelam astajib lakum inoto wiigol mo noddelan on ko yamirore noddelan ko yamirore astajibu lakum ko fodore noddelan mi nototo on o addi kamba wonande ɓe jaɓali waggol ɗum ɓen o wi inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ɓeɗo townintiniɓe e noddugol lam fi haajuji maɓɓe ɗi ɓe faala ɗin townintiniɓe e ɗaɓɓugol ɗaɓɓirgol lam mi danduɓe koɓe huuli kon ɓeɗo ɓe naato e jahannama hara ko ɓe yimɓe jasuɓe jaka yo angal noddugol Allah ngol hay ɓayna ɓay fimande fiyake maɗa on accugol ɗon a noddali mo yo walle faaleji maɗa ɗin accugol ɗon a ɗaɓɓirali mo yo dande ko hulɗa kon ɗum no fawa neɗɗo on naatogol yide jahannama hara wona zina o waɗi wona beere o yari wona fenade o wooli wona goɗɗo ñoyi idan ɗum ɗon holle jaka accugol du'agol ngol ko probléme haray du'a o masala on ko toragol Allah subhanahu wa ta'ala faaleji maɗa ɗi yo okke ɗi woni noon faale maɗen ko faale adna yankode ɗo woni faale maɗen ko faale kala kala ɓay neɗɗo on ɗiɗo fof modi ko faala no woodi ko anna ɗo ko faalaɗa jungo ma ngon hewtali no woodi ka lakara ko faalaɗa juuɗe maɗen an hewtali no woodi ko adna ɗo ko hulɗa hiɗa faala daɗude ɗum no woodi ka lakara ko hulɗa hiɗa faala daɗude ɗum esan o wima ya a noddumo toroɗamo faaleji maɗa ɗin noddumo toroɗamo yo dande ko hulɗa kon o ɗo wiyete du'a ul mas'ala du'a ul ibada on kala dewal ngal neɗɗo rewiri Allah ko du'a ka lisanul hal e lisanul maqal holli wonde ko du'a si a juuli darɗe ɗiɗi haysa udditali hunduko ma ko wiɗa Allah okkam hunde kaari haysa udditali hunduko ma ko wiɗa Allah dandam hunde kaari kono ɗen darɗe ɗiɗi ɗe juuluɗa ɗon holli hiɗa faala goɗɗum e juuɗe Allah holli hiɗa woodi goɗɗum ko faala yo Allah dande ma yo wonodi gonno faala yo dande yo okke imma yo okke goɗɗum e dande goɗɗum a juulata darɗe ɗiɗi ni tum ko imma a juuliɗe fi yo moƴƴin haaju ma adna yankojo ma a juuliɗe fi yo okkoye aljanna yawmal qiyama ma a juuliɗe fi hiɗa huli goɗɗum yo dande kono goɗɗo watta darɗe ɗiɗi harana fi goɗɗum a hoorata ñallal so ñallal korka si wona fi goɗɗum a ittata sadaka harana fi goɗɗum idan kala moƴƴere hum ko bani adama waɗi yamira kon ka nder diina haray kunɗo ko o waɗiri kun ko fi yo Allah waɗanmo goɗɗum ma fi yo Allah danmo ko ɗum woni du'a ul ibada e kala dewal ngal goɗɗo rewi haray ka lisanul hal no holli wondema ko goɗɗum o faala e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala
jonno hara wana fi ngol sengo do wonde ko wonde yewde fi mum ko fi ko wete kon du'a mas'ala du'a tora gongol nela sallallahu alayhi wa sallam be banginani en ka sunna mabbe be humpiti en ko woni kon ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ko du'a jogi kon e bure du'a no mari bure du'a no mari neediji du'a no mari sa'eji di jaboto du'a no wodi piiji di tawata juldo sifori din don hayso noddi Allah no ta ko di do fala den banginde di gasata e jonde wotere kono non inshallah subhanahu wa ta'ala en soggay seeda fi haaye julbe ben anduno ben anditu be anda ben kadi wawa andude haray no jeya e bure ko o du'a jogi nela sallallahu alayhi wa sallam humpiti en be maki ad-du'a huwa al-ibada ad-du'a huwa al-ibada be maki du'a on ko dum woni dewangal parce que du'a on imma arewi fi ya dande ma atori ke fi ya okore ma atori ke fi ya dande izan jaka kala ko wadda kon e der dina mala kan ko du'a izan ad-du'a huwa al-ibada be maki du'a on ko dum woni dewangal andi wi'ugol du'a on ko dum woni dewangal wal jeya no sirti se wi joni horugol kaka dina jeya ittugol sadaka kaka dina jeya kono e wawata wiide horugol ko dum woni dina kan e wawata wiide ittugol sadaka ko dum woni dina kan do non be maki du'a on ko dum woni dewangal fi hon dum parce que du'a on no mofti piiji ni fof du'a on no mawni du'a on no mofti piiji ni fof izan dum do ko go e bure ko du'a o wondi kon dimmun dum e bure ko du'a o wondi kon be wi ad-du'a'u sababun li raf'il bala'i qabla nuzulihi aw raf'ihi ba'da nuzulihi du'a on ko kanko wonta sabu ittugol jarrabuye on e hoore neddo ittugol jarrabuye on hoore jama ittugol jarrabuye on hoore leydi ado jarrabuye on arde ma baawde o ari mana neddo sono de nawnare fewni nedo yal non hande no wawno julbe ben toro Allah ha harande arade jonno baawde ari hande hibbine heewi julbe ben kan no watorode Allah hande iwa nila sallallahu alayhi wa sallam ma ki hadith la yanfa'u hadharun min qadarin ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله بما كرنتاره هذا تاكو دوريه كنو نون دعاء نو نفع e hunde tippinde no nafa kadi e hunde de tipaki mana hunde no fokkita arde du'a on wona sabu Allah yiltane harande arani ko dum wadi kongol ko nante no wi e pular si bonet ronki wonde ma o woni o tiidali be inna ko du'a e sadaka dum wadi dum do nakongol sirku hada bone si neddo no torade Allah o itta sadaka dum no hada neddo on bone imma bone on ronka arde few ma bone on aras ko tiidano do ronka tiidude dum ko hunde tabdune ko sari an izan du'a on be maki no nafa hunde tippinde no nafa kadi hunde de tippaki haray dum do woni tobbere dimmere den e ko hollata en ko wonde ma du'a on jogi nafoore ma kunna sallallahu alayhi wa sallam goddo gona ton be maki juldo hay e goto fontata juude mun en toro Allah torande hara en den torande don taƴere en dan ala e mayre bakkatu ala e mudum si wana Allah subhanahu wa ta'ala wadana neddo on gotel e piiji tati e du'a makko sa fonti jodo ma na toriki Allah subhanahu wa ta'ala ma asujji toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadanta sabu on du'a ma don gotel e piiji tati si tawi atajali en dan tom a wi'aade Allah sendukare biddo mugum yo Allah sendukare bandirawo mudum bi man atoraki tagi gol enda atoraki kadi bakkatu a wadali itida'u fi du'a toragol Allah ko gasata wi golata Allah wara dum atori kala on gasata wi ta itida'u fi du'a toragol Allah ko wawata wonde wi gol Allah jangota wetu a wawata du'a ma jabata idan si atoriki Allah o wadante gongel e piiji tati
go'o o jaabina du'a ma on o waɗa ko faalaɗa kon ka adna maɗa ɗo sanan a toriki Allah yo Allah selline on ndaara o tawa sa selli ɗum no moƴƴanma o jaɓa ya sellu o sellinema ma toroɗa Allah yo o selline o ndaara o tawa sellugol mangol no wele kono moƴƴanama ko ɗum waɗi no jeeya e du'aji meɗen ko du'otoɗen ko hanɗe watte nde yilan wiigol yo Allah suɓano en ko moƴƴani en kon ko du'a moƴƴo ni imanu ala no hulɓini hiɗa toro Allah yo Allah suɓanma ko moƴƴanma kon tawa ko ɓikku ma ko maayi ko jawdi ma ndin perdu ko ɗum moƴƴanma ande kan tori ɗum Allah tawa si ɓikkum ma ko wuuri ɗum fawete heddugol Allah si jawdi ma ndi luttiɗo ndukete probléme tawa ko moƴƴanma an ko wuurugol ala kon ɓikkum maɗa ɗon ko moƴƴanma kon ko Allah ko wuurgol ndin jawdi ɗon ala e juuɗe maɗa joni noon ko wiiɗa koye Allah soɓanoma ko moƴƴanma kon ko moƴƴani neɗɗo ko natama aljanna kon kala ko natata neɗɗo aljanna dandamo yiide ɗum moƴƴanama won ko moƴƴere neɗɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala koko dandata mo yiitanadamo aljanna jan sa torki Allah yo suɓanama ko moƴƴanma kon kala ko ari ko ya jaɓu ɗum ma ɗum toroɗa Allah ko faalaɗa kon tigi yo Allah hokke cellal ina nawni ko ɗon ɓuuri fewude yo Allah hokke cellal ina nawni kono sa wi Allah miɗo nawni suɓanolan ko ɓuura moƴƴamnin wo siko luttugol e nawnade ngo sellugol ɗon ko jaɓi o lutti o ko jaɓi idan si tawi o tawi kanko subhanahu wa ta'ala ko gandal makko ɓay kanko andi ko wirni ko kanko andi ko honɗum moƴƴanma si tawi o tawi sellugol ma ngol na ɗum moƴƴanma o jaɓi du'a ma on waɗi kanko a torotako mo ronkama jonnude joni kono ɓay o jaɓi du'a ma on o waɗante goɗɗum ngo harana sellingol ma ɓay ɗum ɗo moƴƴanama imma bone goo no fokkituno argol ɓay e yii woɓɓe no nawna waalo yilto probléme goɗɗo goo kadi ara fawo e hoore maɓɓe hoore kamɓe nawni ɗon kadi ka nawnare nden no ɗon probléme goɗɗo goo ala ɓurɗo ɗum ɗon kadi tawa ko ɗum no hilnude han kadi na nawnare nde iden tawa probléme goɗɗo goo no fokkituno e hoore maɗa ɓay a toriki Allah yo dikkine kono o dikkinalima o yiltanema on probléme ɗon ara on ɗon araali sabu du'a ma on a heeɓi nafoore ka heɓani iden moranema ɗum ɗon o waɗanalima ɗum o sellinalima toriki mo cella o yiltali bone aranoɗo e hoore ma par ce que bone fokkita e hoore maɗa du'a ma on bonata o tumbaymo omba o mara ha dargal daro si wonoyi arama ka dargal golleji ɗin fuɗɗama yoɓede Allah subhanahu wa ta'ala landotoma ñande go a torinoɗa hunde gaari ka jiyaɗo wiya hi konko torinoɗa la a yiwno a torinoyi mi dikkinanima mi warma on du'a ma ɗon wona meɗe o waye Allah mi dikkano joni noon Allah wiya malakaɓe o ndaare moƴƴere baraji ko windano ɗon mo kon fi o du'a makko ɗo adden jonnomo neɗɗo o yeloto nde ñande ha ni no hara kala ko tori Allah ka adna ɗo ko toon mara gamɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si neɗɗo du'ike haray ka du'a makko himo mari gongel e ɗiɗo tati imma ko o landi kon woni ma a ɗum ɗo wonali o yiltanama bone aranoɗo e hoore makko bone fokkitano e hoore makko ko yilte du'a o woni baraji par ce que ko dewal o waɗi du'a on ko dewal buyno falja kamɓe ɓe haɓɓitoɓe du'ike o si ɓe heeɓi koɓe faala ɓe ronki hendade ɓe du o fiyo ɓe heɓu ɗum ɗon ma woni ko ɓe huuli ɓe anda si ɓe daɗay ɗum ɓe toro fiyo ɓe daɗu ɗum ɓe yejjiti du'a ko dewal wono julde du'a ko dewal wono korka du'a ko dewal wono dewe heddiɗen noon si a duyke hay si a faalaka hunde hay si a huula hunde a windante baraji ko duɗa par ce que ko dewal waɗɗa iden baraji makko ɗi hanon tabiti kono noon kadi e oɗo du'a dimɗe mum ɗen ɓe wi samaratu du'a madmunatun bi idnillah kono yewteten ɗo ni tammum ɗum addu'a o sababun li sabati wa nasri al ada ko du'a woni sabu tabitugol neɗɗo on ko du'a woni sabu ha neɗɗo on foola gaño makko ko du'a woni sabu ha neɗɗo on o heɓa moƴƴere ka Allah subhanahu wa ta'ala sen daadi moƴƴa gaño bani adama arano on par ce que neɗɗo toma goo ina sikka ko kaari woni gaño ma harana on gaño
gaño neɗɗo arano on taw ɓurɗo wonde gaño makko on won cheikh aboubacry diaby jazairi rahimahullah wiiɗo noon ko ɓuri wonde gaño neɗɗo e ayɓe makko ɓen ko wonki makko wonki kinka hakkude becce makko sabu ko kiwi e ma ya yarbeere ko kiwi e ma ya zine ko kiwi e ma ya yahu amoya ko faale makki on noon ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala o mooɓidiri wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa koko wiyete hawa nafs si neɗɗo jokki ɗum sikke ala o perde idan wonki kin noon kanko hikki mari beleene ñande wo ñande hikki mari goɗɗum so tawi goɗɗo ƴetti cigarette wol fimi wona fi yo fayu wona fi yo jalɗu wona fi yo uuru wona fi hunde na fi yo jawdi makko ɗum ɓeyde ko fiwni bonu ko honɗum waɗinimo ɗum ko hawa nafs ko wonki kin faala ammo tawata wonki ma kin faalaka ɗum hayɗa iññini ina konti waɗo ɗum ko feetoɗo so tawi goɗɗo no suliɗa no yana e foseji o waɗi yalno fiyo heɓuna hoore hay fus ko honɗum waɗinimo ɗum ko hawa nafs bele ɗon kiki ko wonki makko kin faala ɗum ɗon o jaɗi o jofniki idan gaño neɗɗo arano on o wii ko ɓuri wonde gaño e ayɓe neɗɗo on fuu ko wonki makko wonki kinka hakkunde becce makko gaño ɗimmo makko on goɗo nela sallah sallama no andina en moolorgol allah e bone wonki ndaari wonon e nela sallah sallama khutbatu haja ɓe wi inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa na'udhu billahi wa na'udhu billahi min sururi anfusina meɗen moolo allah e boneji wonkiji amen ɗin sabu si neɗɗo danani bone wonki mumki o daddata bone yawmal qiyama wonki no mari bone idan ko gaño arano on noon gaño ɗimmo on ko seytane seytane ko gaño bani adama o mara haaju si wona so jokki ɓiɗɗo adama on ha o winde e naatoɓe yiide ɓen allah subhanahu wa taala wi inna cheytana lakum aduwum fattahiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakun min ashabi sair awadde seytane ko gaño moɗon onon kadi jogitemo gaño ko allah wi ya yottor bone bone wo ko seytane no woniro sa hakkunde ma e yimɓe ɓen ko allah wi ko wala tastawi lhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan ka hakkunde ma e yimɓe ɓen allah wi bone on e moƴƴere nde fotata si neɗɗo ɗawima hokkormo so yennimata a yennumo so ƴaybinimata a ƴaybimo watta a yottor bone neɗɗo on bone hakkunde ma yimɓe ɓen ko ɗum kono hakkunde men e seytane kono mo wi ko inna cheytane lakum aduwum fattahiduhu aduwa seytane ko gaño mon jogitemo gaño innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sair ko o noddata ɗimmoɓe makko ɓen yimɓe makko ɓen weldiɓe makko ɓen ko haaɓe jeeye e yimɓe yiide idan gaño ɗimmo on ko seytane dandatama noon bone wonki makin si wona du'a dandatama bone seytane si wona du'a ko waɗi ko haɓɓideteɗo mo arenta mo a anda ka ardata o jokkete a anda o fotta e ma a anda o taƴitete a anda o jooɗoda e ma a anda idan ko hombo danda e ma bone o ko allah idan ko danda e ma ɗum ko honɗum ko du'a wa subhanahu wa ta'ala o yamiri en yi en jantomo yi en du'o fi yo dandu en bone en du'a on no danda neɗɗo bone ayɓe makko ɓen joyi on ɓe wi addu'a u dalilun ala al-imani billahi wal itirafu lahu birrububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat ko wiyete du'a kon no tindini o wonɗo e du'ade o no gomɗini allah no tindini o neɗɗo wonɗo e du'ade no jaɓi ko allah jeyimo jeyi piiji ɗin ko waɗi mo jeyama mo a jaɓano jeyma a jaɓano jeyi hunde a wata monitorade ndeɗa toro allah arsike o ko par ce que a jaɓi ko allah jeyi arsike ndeɗa toro allah moƴƴere o ko par ce que aɗa jaɓi allah no jeyi moƴƴere nde idan holli on ndema haɗa neɗɗo on no irditi ko allah jeyi piiji ɗin ko allah woni reweteɗo on omo jaɓi kadi allah no mari inde sifaji woni so a noddude a noddata ko ala inde a noddata ko ala inde so a noddi jaɓi hollide a jaɓi allah no mari inde idan du'a no mari ɗum ɗo si neɗɗo gomɗina allah no woodi o gomɗina allah no nande mo ka o woni ɗon ɓay wona téléphone woni hakkude moɗon wona jibril arta e hoore maɗa sa an tun ka cuurumma an tun ka julirde ma an tun ka ñokkuhumma ka wonɗa ɗon si a woni ɗon a noddimo a renta
a anda ko honto o woni ɗum no holli hiɗa jaɓi Allah no woodi nawoni ustad hada dalil ala iman billah No, no jaɓi holli woni neɗɗon jaɓi Allah no woodi nawoni ustad hay so tawi mo jilli toon piiji goɗɗi nawoni ustad a noddatamo a jaɓa no woodi few ko nawoni idan no holli kadi wondema neɗɗo on no jaɓi ko Allah jeyi piiji ɗin Allah ko rewete o mari inde sifaji nam on jarama noddugol Allah ngol nam no holli ɗum ɗo jeego on ɓe wi addu'a'u dalilun ala tawakkuli ala Allah wa dhalika anna da'i hala du'a'ihi musta'inun billahi mufawwidu amrahu ilayhi wahda duna siwa noddugol Allah ngol no holli wonde neɗɗo on no holori Allah si a holorama noddatama no woodi no yimɓe holorɓe Allah ɓe holaki mo ɓe nam holorgol Allah e hoolagol Allah no serti on jarama walle en no moƴƴa hoolagol Allah ko aya jaɓu Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴinoke e maɗa ado a wonde hay fus na an goɗɗo yahi négocié Allah taguma wona an yahi wi Allah waɗan ndimbadi ɗo na yahi négocié Allah waɗan o zamanu ɗo na a wi Allah waɗan jeeyaɗo e ndi leydi ɗo waɗan jeeyaɗo ngol leñol ɗo ko wonɗa kon fuu a landaki Allah yo waɗ pellat ko wonɗa landade Allah ko faale hoyi a landaki Allah yo waɗe gorko a landaki Allah waɗe ɓaleejo a landaki Allah waɗe leydi Guinée ma leydi wondi go a landaki Allah yo adde ka e 21e siècle ɗo kadi ɗum ɗo fof ko immordema kanko suɓi ɗum ɗo fof waɗi o landaki na an négocié ɗum woni idan ɗum ɗo holli wondema Allah accitirtama ni a woni no sa'i goo hunde a wata wadde Allah moƴƴike e maɗa o ñamminima o yarnima o waɗima piiji ɗin fof o sellinima wona ñande wawɗa wadde gollanɗa Allah nade ñande accide ma hoore ma idan ko ɗum ɗon hoolagol Allah ngol koye moƴƴi jikke ɗen e makko hara a hoolike mo accugol fiyake ma on e junngo makko hara hiɗa waɗi e ɗiɗi ko hoolorgo mo wawna hara hoorali mo ko ya accirmo fiyake ma on hara hiɗa felliti Allah yebatama ɗum waɗi annabi Zakariya alayhi salam konngol goto no nder du'a makko on o maaki ɓay o du'ike walam akun bi du'aika rabbi shaqiya holli mo hooli Allah nila sallllahu alayhi wa sallam maaki udullah wa antum muqinuna bil ijaba nodde Allah ɗum felliti Allah jaabina nayi idan du'a ngol no holli neɗɗo no holori Allah sabu du'atoɗo on sanga du'a makko on haɗa ko Allah woni wallinorde mo acci fiyake makko e juuɗe Allah jeɗɗi on du'a gongol ko wiqaya min ghadabillahi قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه ترى كونغول نو داندا نيدو هيبugol dikkire Allah si neɗɗo woni kanko ko yani wu o laɓɓa neɗɗo mo doga kam muɗum ko wallamo o heɓatama punde o salli ko yaha o dura gari toro Allah o heɓatama punde o hoora ñallaro toro Allah o heɓatama punde o yaha o ñammina miskino ma o holtina miskino ma o ñanda miskino toro Allah haray oɗo no manque famde dina makko kam moƴƴa idan toragol Allah ngol no danda neɗɗo on heɓugol dikkere Allah nden subhanahu wa ta'ala nelaɗo makin on mo torata ko Allah Allah tikkay e hoore makko wono sha'iru wi'i noon Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa bunay adama hina yus'alu yagdab Allah o tikkay sa akkilo a torakimo bani adama on kañum ko sa torikimo tikka ɓurɗo marde moyen on nder lagine ɗo sa dawi ka makko ɗo a soodi ka ala hajji haɗa assalamu aleykum nari kam waɗa ɗo e haaju mum a yeeki tan yeeso makko on no sanza ɗum e wonde haɗa kanko ɓuri marde mo e lagine fof kono sa dawi ka makko hollimo haaju a yeeki tan yeeso makko gonno sanza o ɗurnoma o hucca kanko si a landikemo kanko e marde moyen o seytinayi Allah noon ko si a landaki mo tikkanema idan haɗa ɗiɗo ko yoga e ɓure ko du a wondi kon on jaramo saji idan no e muɗum kadi assanau ala llahi e ɗiɗo woni ɓuri du'a on jarama hikken ɗon hon ɗum toɓɓere ɗimmere nden adabu du'a yo namu sal joni a andi ko Allah noddete a felliti noddugol Allah nden andi pellet walillahi almasalul a'la yimɓe ɓen e Allah ɓe nanda ɓe nandata kono si en faamay ko woni to en sutaki
wonande wonɓe ɗo ɓen ko ma piyanen ɓe misal e ko woni ɗo fiyo ɓe faama ko ɗum waɗi Allah nde o yewti en fi aljanna tawi haray no woodi woɓɓe goo haray sikkaɓe haray suudu mum ɗon no yaaji ɓuri toon ɓe faale luppude ga o waɗani e misal yanji aljanna on fi en faamu aljanna wona hunde ɓiɗɗude o wi wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard tinne yahon e ɗaɓɓugol yaafuye joomi moɗon on tinne e yahugol ɗaɓɓa aljanna mo tawi yanji mum o yanji leydi e kammu en andi pellet aljanna ɓuri leydi e kammu yaajude kono ko adna ɗo si en faamay hunde no yaaji e wawa tawide ɗum no fota e konakiri ala ko yaaji ko adna ɗo ko bani adama uddude guite mum ɗe yii ɓuri leydi e kammu leydi kammu no yaaji ɓuri lewru ɗum no ɓuri nangue ngen no ɓuri pelleɗen no ɓuri nokkel ɗin fof a jongay ɗo jinda ha adnama lanna a lannata leydi ndi a jongay ɗo yaha ha adnama lanna alan sorta ko le kammu goto anda yanji mum ko haddi idan o wino aljanna on awa yanji mum no way wa yanji leydi kammu wayi andi wigol na tigi ka ko tasbih no wayi wa yanji leydi e kammu wana kañum tigi o wiyata ko kañum tigi idan ko yen andu awana ko lellata yani la sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki konngol ɓe maaki ɓurɗo fanɗude geɓal on ko aljanna sakkitoɗo naadude on tawa o heɓali hay hunde on ɗon ko miskino ko aljanna himo mari wona o adna ɗo e wona makko kadi o ɗo woni miskino ko aljanna o heɓal goɗɗum himo mari wona o adna ɗo e hono makko kadi yani wona o adna ɗo laabi ɗiɗi on noon ko miskino ko aljanna noon joni noon monɗon patron nder toon tañiɗa hon ɗum mari nono ɓuuri idan ɗum ɗo holli e wondema e neɗɗo on tawi en faamay ko woɗɗi kon fi en ɓafaamu waɗi ɗo waɗa misal komi faala wiide kon e misay fi en faamu ko honno neɗɗo ne o ranta mo faala haajo e junngo mum ngo e awa ɗum woni ka haala ɗo fof on jarama sa siɗa mari haajo e junngo goɗɗo ɗen anndi pellet e a yahata tum inna addino hunde kaari a naatata ɗo bureau hum goɗɗo ara tum innara monsieur addino hunde kaari nawoniri aray hara hiɗa wondi e needi moƴa comporti hatimitis moƴa ara kadi jooɗoɗa haraɗa maapi si a landiki est ce que o wattana yila est ce que o wallata haaju ma on haɗa wi renti kala ko mettata mo fiida waɗ ɗum ha o ronkama walde haaju ma on ono ko bani adama fi o wallalima hatta walleɗa fi o waɗanalima hatta heɓa fi o okkoralima hatta okkoreɗa si tawi a ne'orani oɗo ni a mawniniri oɗo ni ndaaren torotoɓen ko adna ɗo si ɓe ari toragol maɓɓe mantata hay soko mbulaw welleto ɗo so a yehi a fottide joni ñamakalajo ma fotti ɗo farbajo so o mantima sikka ɓuuri ma laatna on fof welleto ɗo ko honɗum o faala koye a ƴettu gokkum jonnama ko ɗum o mantirma welleto ɗo no woodi to woɓɓara ɓe ɓuurmama marde ma ɓe ɓuurma ngari ɓe ɓuurma ɓawnade moƴƴi kono ɓe sabotay ko maɓɓe kon ɓe mantema fiiɓe henndu ɓe faala ko idan bimana needi toragol ngol ko ma mawninama torotoɗa ma anda no yaara fi heɓa ko faalaɗa ko na yahugol ngol tum idan ko ɗum wiyete adabu du'a ko ɗum wiyete needi du'a needi du'a ɓe wi ko fiijo du'a o won jaabiɗo aranu mum on so tawi neɗɗo no tarade Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi ko yo fuɗɗor honɗum assana'u ala llahi qabla du'a wassalatu ala nabi sallllahu alayhi wa sallam ba'da alhamdulillahi ta'ala wassana'i alayhi neɗɗo on ko yo fuɗɗor du'a makko on taw mantugol Allah ta faala goɗɗum e junngo makko a mantaymo ɓirritoɗa kadi ko waɗannoma kon ko feƴƴi na hannde fuɗɗima okkorde anndi si ɗa wowilan okkorde simi ari toragol mo wona yomi torore wasa wowalan okkorde ko arta o wolna ko feƴƴi kon he ɗo woni o waɗananno hunde kaari o waɗananno hunde kaari hikka kadi mi ari hara dey ɓaymi anndi ɗo o wowila wallude adde goɗɗum yeeso adata yo okkorena mi ari yo okkoran ɗo ataka sideno idan ko ngol konngol ɗo mantugol Allah ngol kon o noone ɗo ko ya a mantu Allah ndaare wona masala joni Allah no waɗani misal du'a annabi Yusuf alayhi salam ko Qur'an annabi Yusuf e ka suratu Yusuf ka qissa o lanni ɗon du'a no ari ɗon du'a on no mari façon ji tati façon arano on ko
ko qirritagol nema mo Allah nemin ɗum façon ɗimmo on ko mantugol Allah subhanahu wa ta'ala façon tammo on ko toragol ko faala kon Yusuf ɓay o heɓi ko o faala kon ka hoore leydi ɗo Allah okkimo annabaako yiltike okkimo laamu okkimo ngalu waɗi kanko e mawɓe makko ɓen e yimɓe makko ɓen fof ɓe waawi wonde nokkure wote ɓe ɓurida ɗon hare ko ɗaɓɓere gadna konko haa ɗo idan ɓay ɗum ɗo fof heɓike o fontino sokeje makko ɗen o wi hon ɗum o wi rabbi en anndi rabb e allahumma e wigol ya allah ko hunde wotere sa wi rabb ya rabb o ma a wi allahumma ko gootum noddandu allah jeyɗo lan rabb qad ataytani min almulk wa allamtani min ta'wil alahadis fatir alsamawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin ndaren o du'a ɗo Allah addirali ɗi ka qur'ana sina hollugol en misal yi en ƴettuɗo e so arsanti on waddani en ɓay oɗo toro rino ni tawi weltini Allah awa o holli en o warruno ni Allah jaɓanimo enen kaccinen faala jaɓanede de wawi warrude so gani idan o wi rabbu qad ataytani min almulk wa allamtani min ta'wil alahadis Allah modi aw kilal laamu ɗum ɗo kon ɗum wiyete ko al iqraru bin ni'ma laamu ko nema ko woni o ko mako ɗon konko ɗum tu watte ɗum de ko teddungal no ɗum ala ko waɗata bani adama ko aduna ɗo hewti ɗum ɗo ko woni wo ko onon gabbora ko mako ɗon wo ko ɗum he ɗum bani adama teɓi ɗum de haray idan Allah an o kilal laamu yilti on ɗum o wi a andinilam firo koyɗi allamtani min ta'wil al ahadith a andini lam firo ko sabu ko andinede mo kanko firo koyɗi woni ha fiyake makko moƴƴi nawonere so andano firo andinano ka firo koyɗi piiji ɓo matantano mo kono ngol konngol ndaare ngol moƴƴa wonande janngoɓe ɓurana ɓen e kala laawol ngol ɓe woli e kala mo ɓe woni yoɓe wattila moƴƴa ko holɗo yusufu wi'i ko wa allamtani min ta'wil al ahadis ko Allah andinimo Allah andinimo firo koyɗi wana kanko andani hoore makko ko wahayu jakka firo koyɗi andorta ni goy ɗum waɗi ɓeeɗo ƴettay ɓe hoore muɗum waɗano anndi ko wirni kañum no wawi firo koyɗi sa hoyɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo sa hoyɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo lawtayla moƴƴade Yusuf firi koyɗi ko gonga kono goɗɗo wawata ƴettude dalil e Yusuf inna fira e koyɗi par ce que Yusuf kañum ko wi ko Allah andinimo si tawide an a wi wahayno jippi e maɗa a serte dina wahayno tippata ko sina hoore nulaɗo ma annabajo idan o wi a andinilam firo koyɗi ko an tagi ngu kammu tagindi leydi buyno janngude ɗum e qur'an ala wattandiri la ko fi won ɗum Allah no mantata ko leydi kammu se wiɗo joni monsieur a heedi ala jiɓeɗa ko ɓe darni o étage hara e mantuɓe ka e mantade hara e mantuɓe ko ngelo ƴuwanaɗo fi no darni étage gotum no ɗoɗi ngelo hara ko étage gotum ɓe darni nder Conakry fof ko kunɗon ɓe mari e nder guluuje étage ɗon e Conakry kono ɓe ƴuwanta sabu kunɗon ɓayde jogui kunɗon ka ida waɗɗon yiiɗo leydi fof no waɗi nguɗo kammu on hatta ƴuwane no hani isalle oɗo hara kanko darni kon kono ko woɓɓe o kurki darni ko naha kanko waɗi kon ka idan si wiyama o ingénieur de o kanko waɗi plan o étage ɗo hara ɗum ko valeur wonandemo ka si wiyama ko o masaño ɗo darni ndu suudu ɗo ko valeur wonandemo isa wigol ko Allah tagi leydi e kammu ɗum ko mantore wonandi Allah noon par ce que taro goɗɗo wanno ɗum hara noon no toni balaji hannde ko goɗɗo taguno leydi e kammu harana Allah ɓe gati hara noon no toni balaji mo mari valeur hara mo marno valeur idan wigol Allah tagi leydi e kammu ɗum ko mantugol mono ɗum ko manti Allah sika ɗum wiyete mantugol Allah o qirriti lohere makko ndin o wi anta waliyi fi dunya wal akhirah Allah ka aduna ɗo e ka lakara ko anje yimmi inchallah honmo faala konngol wote pet a waffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah waran komi julɗo wattidalan e moƴƴuɓe ɓe waran komi julɗo wattidalan ko moƴƴuɓe
on jarama fota ustad haray mi weltanike on fota min jarni o moƴƴa on ɓeydi men ɗo ko ɗuuɗi yo allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi hara yo allah on faami men komin woni e nande ɗo kon o arsika men gollitirgol no moƴƴiri on jarama fota albarka min weltanike on haray musidɓe julɓe tedduɓe ko andintingol on haray kaka radio fotten gollen guine woni ko wonɗen sande point 9 haray fewdo ɗo hiɗo wawi noddude inchallah haray numéro mo noddoton on ko oɗo numéro inchallah haray ko tooli moɗon ko 657 sande haray ko oɗo numéro woni ko noddoto nani haray ko tooli moɗon inchallah haray continane e mawdu on albarka on jarama mi weltike fota musidɓe ɓen kadi gaɗa to no weltani on inchallah e o wi tawaffani musliman nam wa alhiqni bisalihin ndaari yusuf nam o heɓi laamu o andinama fiɗo koyɗi ko annabajo ko ɓiɗɗo annabajo hallat ko o taanirawo annabajo assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum nam ko homɓe wonɓe hon to awa ko tooli moɗon inchallah naam oustaz mahfouz ba on jarama fotama weltanike on o weltanama on jarnama ko tooli moɗo inchallah naam oustaz yusuf ne wonno e wiwde o okkama laamu o waɗi o heeɓi andinede fino koyɗi fallat ko annabajo ben makko annabi yaquba ko annabajo fallat soro makko annabi ishaqa ko annabajo soro ben makko annabi ibrahima ko annabajo kono ndaaren ko honɗum woni ande makko nden ɓaawo heɓi kon fof ande makko nden ko piiji ɗiɗi ndaaren enen kadi hannde so tawi ko ɗum woni ande meɗen nde ustad ande makko nden ko piiji ɗiɗi est ce que o mayday e julɗo yaagal allahu akbar tawaffani musliman est ce que allah pirkima walan komi julɗo allahu akbar wa alhiqni bisalihina si mi maayi kadi kala ka naɓuɗa moƴƴuɓe ɓen nawran ɗon jakka wondugol e moƴƴuɓe ɓen koko ɗaɓɓete jarama gila ko adna ɗo ha kala kana si wonti wondade moƴƴuɓe ɓen wona moƴƴere no woni idan yusuf tawi ko ɗum ɗo woni susu makko idan jarama haray o du'a makko ɗo no andina en honɗum wonde so neɗɗo no torade allah mo wawi iritade nema mo allah neminimo on ma ɗum nam mo wawi iritade nema mo allah neminimo on nam ma ɗum o manta allah subhanahu wa ta'ala nam o toro ko faala kon ma ɗum o hawtidira ɗi assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum nam ko tooli moɗon cheikh bachir nam o weltanama on jarnama fota nam 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 ustaz on nani ko ɓe landi ko nam haray ɗum ɗum waaleykum salam wa rahmatullah haray e qissaji ɗin wono cheikh aboubacry diaby zaire wiiri noon nam hatten ko alqouran o haddi ɗon jarama allah tawano ko waɗi kon ha waɗi jarama ko sifani en fi en heɓu nafoore allah ko sifani en koko raɓɓiɗi ko honno yusuf feƴƴindinno e baba gotoɓe makko ɓe e ko honno o wuriri ha o heɓi annaba ko heɓi laamu niri nam idan e gurdam heddiɓe ɓen ɓaawa toon e mara nafoore e andugol est ce que ɓe juutuno gurdam ma ɓe juutano gurdam jarama ko marɗen nafoore ko ƴettugol ibra nam e konko waɗi ɗon annabi yusuf wuuridi e baaba gotoɓe makko ɓen ɓe hollimo ngaygu o holliɓe giggol nam jakka yo yimɓe fof yimɓe no haani ƴettude misal e yusuf so a wondi e yimɓe ɓe hollima ngaygu a holliɓe giggol ko an heɓata battane moƴƴe ɗen e hoore maɓɓe ɗum no jeeya e ko teɓeten kon e nder qissa yusuf o on jarama ustad jarama en heɓa nafoore kadi honɗum annabi yaquba o tampiri yaltugol ɓiɗɗo makko on duuɓi ɗuuɗuɗi nam kono o muññi o ƴetti fiyake makko o jonditi allah nam o haɓali ɓiɓɓe makko ɓen o raɗakiɓe o piyali ɓe o ƴetti fiyake makko on o wi ko sabrun jamil asa llahu an yatini bihim
jami'a nawoni o ƴetti fiyake mo jonniti Allah Allah kadi wallimo jakka si neɗɗo maabeke o ƴetti fiyake makko mo jonni Allah Allah wallay mo idan ɗum ɗon ene mari toon nafoore hiɗen mari toon nafoore kadi wondema jakka si julɗo ardike jama on fof heɓa nafoore neɗɗo sono hula Allah subhanahu wa ta'ala wala so hulino Allah ni ɓawonde o ardi fuu heɓuno nafoore barke woni e gurdan ɗan yimɓe ɓe woni e jang ko siga ɗin ɗon ɗaɓɓitete e nder qissaji ɗin wona ko mo wuruno ha honto ɗum ɗon ko gandal ngal ɗuɗa nafoore haray en mi musidɓe men yimbaya tan haray inchallah ɓe wonde maɓɓe bimɓe kekkiɗe inchallah e haray ɗum ɗo woni goho e neediji du'a ɗin ɗimmum ɗum e neediji du'a ɗin ko al itirafu bi zambi irritagol bonnere muɗum nde ko waɗi so tawi hiɗa noddude toro yaafuye koma guittoɗa heɗa bonni si goɗɗo wi joni ha min de haɗa tigi tigi on mi bonna o hay hunde kono noon ɓay ko ni awa joni yo accanan hakke hombo jaɓata mi bonna kono noon yo accanan hakke jaɓata a jaɓay taw hiɗa bonni ko ɗum waɗi du'a baba meɗen adama on sen daari e du'a ɗin ka qur'ana fof se wattanila du'a kala haray ko ari yeeso du'a on kon no serti e ko ari yeeso o yaaka du'a annabi adama on alayhi salam e ɓengu muɗum ko ari kon o holli wondema adama bonnu ɓay noon o bonni o yaltinama ka aljanna e o torike Allah ko honno torori Allah ha Allah yafanimo ko ɗum Allah holli en ɗon en andi jaka yo si neɗɗo bonni simo e nema Allah no ittamo nema makko on sabu mo bonnere nde o bonni neɗɗo no iwa e cellal sabu bonnere nde o bonni neɗɗo no serta e jawdi muɗum sabu bonnere nde o bonni neɗɗo no itte e jaahu mum e teddungal mum sabu bonnere nde o bonni sabu yaltini adama ka aljanna honɗum bonnere nde o bonni jakka yo ɗum ko misal ya andu si Allah neminima na ya bonnu wona ya won neɗɗo bonnowo ko ya won neɗɗo moƴƴinowo fi yo Allah luttine e nder nema mo wonɗa on kono si a bonni tun haɗa a bonni Allah itta nema on a ɓura adama Allah tagiri adama juuɗe mum ɗen ɗiɗi naadimo aljanna o bonni o yalti toon wona fi hiɗa mari mbuɗi luttata mbuɗi man sa yeddi Allah wona fi hiɗa mari jaahu luttata jaahu man sa yeddi Allah idan adama ɓay bonni o irriti bonnere makko nden qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ɓe wi'i joomi amen min toni hoore amen si a yafaki min yurmaɗa men min woni perduɓe jakka yo si a bonni ko maƙiritoɗa bonnere nden idan haray e ɗen toro jama on ɓattagol andino fi o du'a moƴƴa du'a on no mari neediji no mari sartiji kono haɗay toujours julɗo on ko wiyaten kon si neɗɗo julɗo on fewti Allah subhanahu wa ta'ala o toriki Allah o laɓɓini hara o sirkale nder du'a makko ono darbi mana kona Allah o waɗali toon taƴere enɗam o waɗali toon jaggitere haray sikke ala Allah jaabina du'a makko on haray julɓe ɓen yo andu solution maɓɓe on fi yo aduna o moƴƴu solution maɓɓe on fi yo laakara moƴƴu fi yo ɓe ko ɓe faala kon fi ɓe ko ɓe huli kon laawol ɓurgol mawnude ngol ko honɗum ko duragol Allah subhanahu wa ta'ala sabbo kadi neɗɗo torata ko Allah hawja neɗɗo torike Allah koye kanko andi ñande watta wona andi ñande watta na ya aaw leggal ngal ɗo joni inna ya Allah rimin ngal ɗon joni on haɓay hala waɗal ko falɗa ko nan haray tono Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin fiyakeji meɗen ɗi o moƴƴina fiyake leydi meɗen ndi ɗe ɗo nawnaji wonɗe sondude jama on hoore aduna on fuu yo Allah ittan en de o danda en e muɗum haɗa inchallah subhanahu wa ta'ala en e yontere ara nden kadi tawi ɗum Allah muuyi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama fota haray koramokoɓe men ɓe wondunoɓe ɗo ɓen ko oustaz Mahfouz Ba haray noon no woodi landiɓe numéro ji maɓɓe ɗin haray ɗen wawi ɓangguinde ɗo numéro maɓɓe on ko 628 29 03 01 628 ariba on kadi hiɓe wawi makande ariba on ok haray ɗon kadi on nani ariba on haray min ko Mouhamadou Julde Diallo jibinande Bagnal Labe andira ɗon Bagnal technology service e lawol kisal haray musidɓe ɓen kadi ka lawol kisal ɓe weltanike on ɓe jarni on fota haray enen kadi en weltanike ɓe haray numéro an on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray ko tolimo ɗon ka fotten golle guine haray on weltanama on jarnama meɗe wiya on wa aleykum salam wa rahmatullah